Lairiba Akanaba Vom Makal Ama Oina Chanliba Plastic Explosive Card Haibadi PEK Explosive Mangangarang Kumbi Satapurgi Chinkongda Fangbangang Kray. Malim gi kaitel da lupa lak kuntra taret long gi senfam oigadaba wahung matu masali sing hongfutara nitoi Myanmar da tindok kinaba hotnaramba miyoi ama Manipur police na palal police ke get manaktagi pagat kre amadi Meghalaya ge Peninsula da leiriba Walengkat ke Living Roots Experience Center amadi Music Retreat Semkat Naba Meghalaya Chief Minister Conrad Sangmana Lupa Crore Hongfutara ge send from Kaitok Lagani Haina Lauto Kre Kurumjari ISCOM News Meng Tabiru Punamak Pukhar Dari Bam Na Taramno Jare Hujik Pau Sandong Pizare India da Akanaba category da Chaliba Pokhaiganba Vom Makal Ama Oiriba Plastic Explosive Karak Haibadi PEK Explosive Manga Ngarang Security Force na Kumbi Satapurge Jingkong da Thiba Humbagi Tabak Jataba Amada Fangli Hairi Haidiba Plastic Explosive Karak PEK Asi Atai Pokhaiganba RDX TNT Amadi PETN ga Manana Yam Namapangal Leiba Pokhaiganba Vom Makal Amani Ngarang Fangliba PEK Manga Adu Puna Kilogram Amarom Lumihaina Manipur Police ki Control Room de Gitadorakiba Cherol Amada Kangalakli Thiba Humbagi Tabak Aduda Haidiba PEK Asigalona Maru Yaudaba Ahangba Megjun ga Konana SMG Carvine Ani Semdok Laba CMG Amaga Ahangba Megjin Ama DVVL Nomay Ama Maru Yaudaba Megjin ga Lonana 9mm gi pistol Ama 9mm gi Maru round Kun Tear Smoke Cell Stun Cell BP Helmet BP Jacket Amade BP Plate Sing Su Fangbangam Ki Haide Lamlaki sa Ujek Singbu Lalon bagi tabak jathariba Singi Mathakta Laukalakiba Kongthang Ama Oina Ngarang Manipur Police na Mari Leidaba Che Chang Yaudana Myanmar da Wahong Matu Thadok Naba Honaramba Miyoi Ama Wahong Matu Sing Aduga Konana Palel Police Station ge Get Mayadagi Fagat Pangam Kray Police na Faraba Miyoi Adudi Moregi Ward number 5 Muslim Nagar Laibuk Laikai dagi Muhammad Sarifuddin Kawi Mahaki Mafam dagi Police na kilogram chamaga nifu ni toirom lumba plastic e Khawjong Marida bundle Nipanda Pulamba Wahong Matu Masali Singh Hongfutara Nitoi Fangbangam Ke Hariba Wahong Matu Singh Ase Malim gi Kaitel da Lupa Lak Kuntra Taret Long sent from Oigani Hairi Meghalaya ge Peninsula da Leiriba Wang Lengkat ki Living Roots Experience Center Amade Music Retreat Semkat Naba Meghalaya ge Chief Minister Conrad Sangmana Lupa Crore Hongfutara ge send from Kaitok Lagani Haina Lauto Kray Haidiba Living Road Experience Center Asigi Oina Lupa Crore Kontra Amade Music Retreat Asigina Lupa Crore Nimfu Punna Crore Hongfutara Kaitok Lagani Haibagi Wafam Asingarang Chief Minister Conrad Sangmana Meghalaya ge Tourism Amade State Asige Natural Amade Cultural Heritage Sing Chaukat Hanaba Walengkat Leiriba Living Root Experience Center Yengluraba Tungda Fungdokibani Mahaki Khongchat Aduda Conrad Sangmana Living Road Bridge Yaubagi Lambigi Fibam Amade Trekking Taufamgi Fibam So Semgat Naba Yengsinke Haidiba Living Roads Experience Center Ase Manak Nakpada Leiriba Miyoi Sing Yauna Community Public Private Partnerships CPPP Model Ge Makada Semgat Kani Masigal Loinana Meghalaya Ge Masak Nairaba Mahausalagi Lejoraklaba Isay Nongmai Ge Chatnabi Adu Hena Wangkat Hanaba Waken Residential Music Retreat Center Asisu Lupa Crore Nimfu Changna Semgat Nabagi Pandam Tamli Haina Chief Minister Conrad Sangmana Fongdoke. So we are just here at the beginning of the Rantulyang Mokonot route bridge trek, and this is the ancient highways as they call it, and the route that the ancestors and our forefathers used to use. And it is still being kept like this and preserved. It's a beautiful place for tourists to come in, and I would really encourage our people as well as our tourists to come and experience this really traditional highway and traditional routes that are
forefathers used to use. Thank you. Hojik Tripura gi DGP Oriba Amitav Ranjan na lakliba May Kuntra Matoida Mahaki Matam Loeduna Tabak Tagi Pothagadabana Maram Oiraga Hojik Tripura gi DGP Intelligence Oriba Anurag Dankar Buna Anoba Tripura gi DGP Oin Hakre Hiramasigi Matang da Ngarang Tripura gi GAD gi Under Secretary na Tripura gi Governor gi Mingda Cherol Amatokre Nauna DGP Tripura Oina Tabak Purakadariba Anurag Dankar ase Lising Amagachamapan Maifudra Marige Tripura Kadarge IPS officer amane Mahi Masingilamda Mahak Osmania University dage Police Management Master Degree Fanglak Labamatungda Hyderabad ke Nalsar University of Law gi Makada Cyber Crimes gi Matangda Postgraduate Diploma Fanglake Mahakna Tripura da Leiduna Tongan ba Fampaiduna Inkumja Lising Amagachamapan Maifudra Mangat Tagi in Kumja Lisingani Ahum Fauba Tabak Toduna Laki Loinana ASP Special Branch Amadi AIGP Headquarter Oinasu Tabak Pairake In Kumja Lisingani Mangadagina Lisingani Tarahumdoi Fauba Mahak Central Deputation Oina Chatkiduna CVI ASP Amadi DIG Fauba Oiramki Deputation dagi halaklabatungda haibadi inkumja lisingani tarahumdoi dagi tarataruk fauba Tripura gi IGP Law and Order gi thabak amuk yengsinki tungda mamang trahi haibadi inkumja lisingani kunmari gi January thadagi mahak DGP Intelligence oina promotion fanglakpagi mathakta additional DGP Law and Order gi ahen bathabak su puduna lakhi Israel amadi Hamas anigi marakta Qatarda lam anigi marakta nongmai kapnaba lepnaba wari sanaringai choirakta haukiba pung homfuni thoida homfutara ni thoida Israel na landaduna Palestine macha cha magayang kairom hatkre Palestine ge Health Authority singi maikai dege Israel lanmi singna vomna Landarakpada Mioi Chamaga Nifu Taruk Siri Haina confirm Taurakre, Taudok Aduda Mioi Kaya Amana Asok Apan Nankibada Natana Mioi Kaya Ama, Akai Atoi Singi Marakta Nanduna Labor Yauri Haide, Lakliba Chayol Asigi Manungda United States ki President Donald Trump ke Middle East ki Kongchat Haurakring Charak Asida, Operation Jedion Chariot Haina Mington Ba, Operation ki Makada Gajagi Mafam Kaya, Loksin Naba Honagani Haina Israel Haide, Hamas ke Luching Sing advisor ama oina leidiba Tahar al Nono na Paugi agency amada fongdora kibada ngarang dagi hauna Doha the precondition amata thamdana Israel ge mute kangbu amaga Hamas ka wari sanaba hore masigi mathakta Israel ge defense minister Israel Katz naso Nakalani na wari sanaba hokibagalana Hamas singna fazinduna thamliba Israel ge landfa singbu thadolaknaba honare haiki Israel na Palestine ge bait Lahia amade Javelia refugee camp singda attack sing chatharakpada mioi chamri ga yangkai mapan lom asokapan nangan kri haina Gaza head authority sing haiki Aroibada Maroiba Paumana Pizari. India da Pokhaiganba Akhanaba Vomakal Ama Oina Chaliba Plastic Explosive Kirk Haibadi PE Explosive Mangangarang Kumbe Satapurge Jingkom Dagi Fangbangam Kray. Malim Kaitil da Lupa Lak Contra Toret Longest Send from Oigadaba Wahong Matu Masalising Humfutara Nitoi Myanmar da Tindoki na Bahona Rambamioi Ama Manipur Police na Palay Police ki get manakta ki Falakre Amade Meghalaya ge Panuslada Ladyba Walengkat ke Living Road Experience Center Ama Amade Music Retreat Semgat Nabage Meghalaya ge Chief Minister Conrad Sangmana Lupa Crore Humfutara ge send from Kaitok Lagani Haina Lautokre Hojik Faugyo na ISCOM News na Pizag Manipuri Pau Matangas Television Jari Ming Tabria Puna Po Amukana Krum Jari